Dukomeje kwifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Media Rwanda. Imana y'amahoro ikomeze ibabe hafi kandi ibagirire neza. Turi nijoro rero, ndagira ngo ndyame mbagejejeho iyi nkuru yihutirwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize Dr Justin Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe mushya asimbura Dr Edouard Ngirente wari uri kuri uwo mwanya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ese Nyakubahwa Dr Justin Nsengiyumva yakoraga hehe mu gihe yari ataraza kuri uyu mwanya? Dr Justin Nsengiyumva yabaye guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR, yakoze mu Bwongereza nk'umujyanama mukuru mu biro by'imihanda n'inzira za gari ya moshi, aba n'ushinzwe imari mu rwego rw'imirimo cyangwa se rw'umurimo n'abari mu zabukuru. Naho mu Rwanda yabaye umunyamabanga wa leta uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi no muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Yabaye kandi uhagarariye ubushakashatsi n'iterambere mu miryango yita ku mpunzi yegamiye ku Bwongereza. Afite PhD mu bukungu, akagira Masters mu icungamari n'ibindi byinshi. Mukomeze mukore subscribe kuri Makida Media Rwanda, amakuru mashya turajya tuyabagezaho. Ngayo nguko, mugire ijoro ryiza.